Piny William Ruto dhi mbele gi go debe ne chenro mar chiwo chanjo ne jamni ma ichano tim gi piny owacho. Chenro mageto neno ni jamni maromo milion 80 oyudo chanjo, kowacho ni chanjo no obiro konyo jiwo ohand ring'o gi chak ahinya to mago ma itero e pinje maoko. Owacho magi e kaunti ma Garissa e limbe mare masani odonjo odiechienge mar adek e nyandwat mar ugwe mar piny Kenya, kama omedo jiwo okang' mare mar muko hinga kod okenge mosebed kikadhe mondo mi oganda makono yud opande, kowacho ni okengego koro ok bi luw kendo oganda biro yudo opande maonge obadho moro amora. Sasa wewe mtu ya Garissa, nataka nikuulize, wewe unaenda kumsikiza mtu ya kupanda ndengu ati anakuambia usichanje ng'ombe yako, yeye hana ng'ombe, wewe utafuata hiyo maneno ya mtu ya na wewe umekuwa ukichanja ng'ombe yako miaka hii yote, alafu mtu akuja hapo na Kiingereza na Kiswahili kingine akwambia ati usichanje ng'ombe yako, ati kuna mtu mwingine sijui anaitwa Bill Gates sijui nani. Bill Gates ako wapi hapa Garissa? Kuna Bill Gates hapa Garissa? Si hii ng'ombe ni ng'ombe yetu? Si hawa madaktari ni madaktari wetu? Si hii dawa tumetoa hapa Kabete? Sasa Bill Gates anaingilia wapi hapa ndani? Hiyo ni mambo ya upumbavu na wakwende kabisa. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. So that is why mimi nashukuru county government ya hapa Garissa.